länsirannasta. Хочет перенести консульство из другого места в Иерусалим. Se on vanhaa juutalaista aluetta. Это mikä alue? Vanha länsiranta, Westbank. Palestina, Westbank, länsiranta. Что там за берег? Берег реки Иордан или какой там? Западный берег. Из-за чего там идет борьба-то? Я не слежу за политикой. Берег реки Иордан какой-то? Западный берег реки Иордан. Кто судит-то? Я вообще не знаю вообще, что там разборки по поводу чего. Aha. Tuolla. Ладно, западный берег, я сказал западный. Tuossa Jerusalem. Это Иерусалим. Nämä alueet Вот эта территория kuuluu nykyään Israeliin. сейчас относится к Израилю. Mutta tämä Jordan virran länsiranta, Но западный берег реки Иордан, да, вы правильно сказали, западный, se jäi Jordan valtiolle. она принадлежит Иордании. Ja nyt siellä asuvat arabit eli palestinaiset vaativat, että tämä alue pitää antaa heille. Живущие там палестинцы, или, иначе говоря, арабы, они Ja требуют, sitten чтобы täällä rannalla oleva Gaasa передали alue. им. И здесь Газа находится, территория сектора Газа. Ja nyt taistellaan siis, pitääkö juutalaisten luovuttaa tämä Jerusalemin kaupunki И вот сейчас они palestiinalaisille. борются за то, кому Иерусалим принадлежит, палестинцам Se ei или koskaan tule евреям. tapahtumaan, То есть никогда не будет такого, koska Raamattu toteutuu. чтобы передали ей палестинцам, потому что пророчество Библии Ihan сбывается. sama, mitä ihmiset sanovat. Что бы люди ни говорили, Siinä ei vaikuta, mitä mieltä Putin on. это здесь не важно, что думает Путин по этому. Eikä mitä mieltä Trump on. Или что думает Трамп. Jumala toteuttaa sanansa. Пророчества Библии сбываются. Ja kun me näemme, että Raamattu toteutuu, И когда мы видим это, niin minä uskon, että moni Raamatun näkemys palaa tänne näin. когда мы увидим это, я думаю, что многие люди, которые думают иначе, вернутся к первоначальному мнению о Библии. No niin, te saatte itse päättää, mitä te ajattelette Raamatusta. То есть вы сами можете принимать решение, что вы думаете. Luotatteko todella siihen? Доверяете ли вы ей? Vai rupeatteko itse arvostelemaan Jumalan sanaa? Или будете сами оценивать Слово Божье? Hyvä, menemme eteenpäin. Идем дальше. Kun minä nuorena pappina mietin, mitä minä lopulta ajattelen Raamatusta. Когда вот я был молодым пастором и думал, что я думаю о Ja kun Библии. sitten Jumala puhutteli minua И когда Бог обратился ко мне ja taivutteli ja minä taivuin. и упрекал меня, и я подчинился ему, Siihen vaikutti hyvin paljon se, kun minä näin Raamatusta. на это очень сильное влияние оказало то, что я прочитал в Библии, Mitä Jeesus ajatteli Raamatussa. что Иисус думал о Библии. Me näemme evankeliumista, mitä Jeesus ajatteli vanhasta testamentista. Мы можем читать в Евангелиях о том, как Иисус относился к Ветхому Завету. Ja kun minä tajusin, mitä Jeesus И ajatteli, когда я увидел, как Иисус думал, minulla ei ollut pienitäkään halua mennä Jeesuksen yläpuolelle. у меня не возникло никакого желания ставить себя выше Иисуса. Ja siksi laitetaan muutamia asioita, esimerkkejä siitä, mitä Jeesus luotti vanhaan testamenttiin. Поэтому здесь возьмем несколько примеров того, как Иисус верил в Ветхий Завет. No, hän puheessaan lainasi uudestaan ja uudestaan vanhan testamentin asioita. Он много цитировал Ветхий Завет. Kun saatana kiusasi Jeesusta, Когда сатана его искушал, Jeesus vastaa saatanalle Raamatulla, vanhalla Иисус testamentilla. отвечал словами из Библии. No on hyvä tämä muistaa. Очень важно помнить вот эти слова. Jeesus antoi Raamatun miekalla saatanalle takaisin. То есть он ударил сатану цитатой из Библии Иисуса. Ja kun fariseukset kiusasivat Jeesusta, Фарисеи также искушали Jeesus monta kertaa muistutti fariseuksille, ettekö te muista, mitä on kirjoitettu. Иисус много раз напоминал фарисеям, вы разве не помните, что сказано в Писании? Ja näissä kohdissa me huomaamme, että Jeesus uskoi kaikkeen
Vanhassa testamentissa. Здесь мы видим, что Иисус верил полностью в Ветхий Завет. Hän uskoi siis Vanhan testamentin profeettoihin. Он верил пророкам Ветхого Завета. Hän lainaa tässä Jesajaa. Здесь он цитирует Исаию. Jeesus ei millään tavalla arvostele Vanhan testamentin Он kirjoituksia. не ставил под сомнение Писание. Sitä hän puhuu Vanhan testamentin henkilöistä historiallisina henkilöinä. Он говорил о людях, которые упоминаются в Ветхом Завете как об исторических личностях. Hän puhuu Noasta ja Joonasta Он говорил о Иове, он говорил ja uskoo, että ne ovat о Ионе. olleet todellisia. Он верил, что они все жили и существовали. Ei Jeesus sanonut, että Joona oli keksitty, ei semmoista kalaa Välimeressä olekaan, jonka vatsaan Joona olisi voinut mennä piiloon. Hän puhuu Joonasta historiallisena faktana. Он не говорил, что Иона, который оказался в чреве кита, рыбы большой, это все придуманная история, не мог человек оказаться в чреве кита. Ja muutamia kertoja Jeesus sanoi aivan suoraan, jokainen sana Raamatussa on totta. И в нескольких местах Иисус прямо говорил о том, что каждое слово Библии – это истина. Hän sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta Raamatusta ei katoa pieninkään piirto. Он говорил, что небо и земля придут, но ни одна черта из Слова Божьего не придет. Ja Jeesus viittaa siinä hebrean kielen pienimpään kirjaimeen, Здесь он ссылается на самый маленький знак, который имеется в еврейском языке, joka on oikeastaan tuollainen pilkun kokoinen, joka laitetaan sinne rivin yläreunaan. который выглядит вот так, как маленькая запятая, которая ставится наверху текста. Hän sanoo, tämä pieni merkki jod, sekään ei katoa ennen kuin kaikki toteutuu Вот этот Raamatussa. знак называется йота, то есть все, даже ни один вот такой знак не исчезнет, все исполнится. Niin monta kertaa suuret ajattelijat ovat historian aikana sanoneet, että vain muutama vuosikymmen ja Raamattu unohdetaan. Очень многие мыслители в истории человечества говорили, пройдет несколько лет и о Библии забудут. Ranskalainen ajattelija Voltaire Французский просветитель sanoi, että Вольтер hän uskoi, että 100 vuoden päästä ei eurooppalaiset enää halua lukea Raamattua. говорил, что через 100 лет никто уже в Европе не будет читать Библию. No, Voltaire kuoli. Вольтер умер, Ja me olemme täällä tutkimassa а Raamattua. мы здесь с вами сидим и Библию читаем. Hei. Me voimme taistella Raamattua vastaan, mutta Jumala pitää huolen, että Raamattu ei katoa. Мы можем сколько угодно бороться против Библии, но Бог сделает так, что Библия никуда не денется. Käytännössä Neuvostoliiton aikana Raamattu oli kielletty kirja. В советские времена Библия была в Советском Союзе запрещенной книгой. Raamattuja salakuljetettiin muun muassa Suomesta Neuvostoliiton uskoville. Библии привозили контрабандой, возили в Советский Союз для верующих. Ja niihin maihin, jotka Neuvostoliitto oli Euroopassa miehittänyt. В том числе финны этим занимались, также в те страны, которые были под советским... Vaimoni Terhi ei varmaan ole sitä kertonut. Наверное, моя жена Терхи вам рассказывала. Mutta aikoinaan hän oli erittäin hyvä salakuljettaja. Но в свое время она была очень хорошей контрабандисткой Tuolla Itä-Euroopassa. в Восточной Европе. Kerrankin miehet yrittivät autolla viedä satoja raamattuja. Однажды там люди поехали и повезли на машине сотни Библий. Jäivät tullissa kiinni. И их поймали на границе. Joutuvat palaamaan. Им пришлось вернуться. Mitä vaimoni teki? Что сделала моя жена? Hei. Minä sanoin eilen, että hän on itsepäinen Я nainen. вчера сказала, что она упрямая очень. Hän laittoi muutamia kymmeniä raamattuja itsensä ympärille. Она несколько десятков Библий под одежду спрятала. Hänestä tuli odottava äiti. И она стала беременной резко. Ja hän meni saman rajan yli. И пошла через тот же пограничный пункт, где только что Eikä завернули. kukaan tulimies tullut koskettelemaan. И ни один мужчина не решился до нее дотронуться, когда с пузом с таким вышла. Kerran hän vei rajan yli myöskin kirjapainokoneita osissa. Однажды она вывезла через границу части печатного станка. No, tämä oli 70-luvulla. 70-е годы это было. Kun
tajusin, mitä Jeesus ajatteli Raamatusta, eli Vanhasta testamentista, Когда я понял то, что Иисус думал о Ветхом Завете, niin oli helppo omaksua Jeesuksen näkemys. мне было легко принять мнение Иисуса. Ja se oli myöskin apostoleilla. И то же самое мы видим у апостолов. Jeesus opetti, miten meidän tulee lukea Vanhaa testamenttia. Иисус учит нас тому, как мы должны читать Ветхий Завет. Kun ne lähestyi kahta opetuslasta Emmauksen tiellä. Когда двое учеников шли по дороге в Эмаус, Mitä Jeesus sanoi näille kahdelle opetuslapselle? что Иисус сказал этим двум ученикам? Hän sanoi, että Mooses on kirjoittanut minusta ja kaikki vanhan testamentin profeetat ovat kertoneet minusta, ettekö te ymmärrä sitä? Он говорил о том, что Моисей и все пророки писали обо мне. Неужели вы этого не видите, не понимаете? Ja näiden Jeesuksen sanojen mukaan ne ensimmäiset opetuslapset alkoivat ihan uudella tavalla lukea Vanhaa testamenttia. Silloinhan Uutta testamenttia ei vielä ollut. Здесь мы видим, что ученики Иисуса Христа после этого стали совершенно по-новому читать Ветхий Завет. Ja he löysivät Vanhasta testamentista kymmeniä ennustuksia, jotka selvästi viittaavat Jeesukseen. Они увидели в Ветхом Завете десятки мест, которые ясно указывали на Иисуса. Vanhassa testamentissa on ennustettu myöskin, millaisesta rahasummasta Jeesus kavalletaan. В Ветхом Завете указано даже, за какую сумму будет. Ja Jeesus tavallaan rohkaisi kristittyjä lukemaan tällä tavalla Vanhaa testamenttia ja löytämään sieltä näitä ennustuksia. И таким образом Иисус побуждает нас, христиан, читать Ветхий Завет и искать там эти пророчества. Sitä varten meidän pitää kasvattaa omat hengelliset juuremme Vanhaan testamenttiin. Поэтому мы должны укореняться в Ветхом Завете, мы должны находить свои духовные корни в нем. Sitten Jeesus sanoi kerran, jos te uskoisitte Moosesta, hän sanoi juutalaisille. И однажды Иисус сказал иудеям, если бы вы верили Моисею, Te uskoisitte myöskin minua, koska minusta Mooses on kirjoittanut. вы поверили бы и мне, потому что он писал обо мне, Моисей писал обо мне. Tällä tavalla Jeesus uskoi ja hän opetti. Таким образом верил сам Иисус, и так он учил. Ja tavallaan kristillisessä kirkossa meidän pitäisi noudattaa Jeesuksen mallia. И здесь, в христианской церкви, мы должны поступать так, как делал Иисус. Ja aina kun käyn Suomessa tai Venäjällä ja näen, että tässä seurakunnassa uskotaan Raamattuun. Всякий раз, когда я бываю в какой-то церкви, в Финляндии или здесь, и вижу, что люди верят в Библию, Se todella tuntuu hyvältä, мне очень это koska приятно. tiedän, että siellä Jumala tekee työtä. Потому что я вижу, что Бог действует в этой церкви. Jumala aina haluaa vahvistaa meidän uskomme Raamattuun. Бог всегда хочет укрепить нашу веру в Библию. Ja jos et muuten usko, on vaikea uskoa Raamattuun, sano se Jumalalle. И если вам трудно поверить в Библию, скажите об этом прямо Богу. Ei Jumala pelkää. Бог этого не Voit боится. ihan hyvin mennä sanomaan Jumalalle. Можете прямо сказать ему: Kuule Jumala, mä oon fiksu kaveri. слушай, Бог, я вообще парень-то образованный. Tiedetään sinne, miten täällä surisee. Я знаю, как все в мире устроено. Jumala, on vaikea uskoa. Но, Господи, мне трудно поверить. Todista se. Дай мне знак, доказательство. Anna tapahtua jotain sellaista, että mä todella tiedän, että sä elät ja Raamattu toteutuu. Сделай что-нибудь такое, чтобы я убедился в том, что Библия это истина, и ты существуешь. Jumala ihan odottaa, että joku epäilevä sanoo hänelle näin. Бог буквально ждет, чтобы кто-то сомневающийся так сказал ему. Koska silloin tämä epäilevä avaa oven Jumalalle. Потому что этим он открывает дверь для Бога. Okei, sä tulla tekemään jotakin mun elämässä. Приди и сделай что-то в моей жизни. Ja Jumala ei mitään muuta halua niin paljon kuin vakuuttaa meille, että hän elää ja me voimme luottaa hänen sanansa. Больше всего на свете Бог хочет, чтобы мы поверили и увидели, что Он действительно существует, и это действительно Его Слово. Romaniassa neuvostoaikaan В советские времена в Румынии eli eräs juutalainen mies. жил один еврей, Hän oli ateisti. он был атеистом. Haluan sanoa tämän. Useimmat Venäjän juutalaisista ovat ateisteja. Да, еще хотел вам сказать, что многие российские евреи были атеистами. He ovat säilyttäneet niin kuin, juutalaisia tapoja. То есть они сохранили еврейские обычаи, Mutta he olivat niin kuin Neuvostoliitossa piti olla ateisteja. но они были атеистами, потому что в советское время надо было быть атеистом. Tiedättekö mikä hyvä juttu tässä on? И знаете, что в этом было хорошего? He eivät pelänneet myöskään pappeja.
Они не боялись священников. Ja sitten nämä ateistijuutalaiset meni Venäjälle. И вот эти атеисты Menivät takaisin Israeliin. в Израиль обратно поехали, русские. Ja no totta kai oli vähän vaikeuksia, ihan uusi Ну, maa. конечно, у них были трудности поначалу, новая страна. Heti piti ruveta opiskelemaan uutta kieltä, hebreaa. Пришлось учить новый язык, еврейский. Ja sitten he näkivät siellä ilmoituksia, että puhutaan Messiasta. И они увидели там объявление, что говорят о Мессии где-то. No, juutalaiset rabbit sanoivat, että kukaan ei saa mennä. Раввины говорили, никто не должен туда ходить. Siellä puhutaan kristityistä. Там говорят о христианстве. Ette saa mennä. Вам нельзя идти туда. Ne oli ateisteja. А они атеисты, им вообще все помогают. Ei totele, mitä papit Они sanoo, не слушали, что пасторы говорят, vaan священники. menivät. Они пошли куда хотели, и все. Ja äärettömän monet näistä Venäjältä tulleista juutalaisista ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. И огромное количество вот этих русских евреев, атеистов, Kun уверовали в eivät Христа. totelleet pappeja, Потому что они не слушали священников иудейских. kuka Jumala on ihmeellinen. Потому что Бог, конечно, чудеса творит еще те. Ja mitä Israelissa nyt on? И что сейчас в Израиле? Se on kymmeniä tuhansia juutalaisia. Там десятки тысяч евреев, иудеев. Heitä sanotaan messiaanisiksi juutalaisiksi, И их называют мессианскими евреями. koska he ovat löytäneet Jeesuksen. Потому что они верят в Иисуса. He ovat kutsuneet Jeesuksen elämäänsä. Они призвали Иисуса, чтобы Он вошел в их жизнь. He eivät pidä itseään kristittyinä, Они себя христианами не называют. vaan he pitävät itseään Jeesuksen uskovina juutalaisina. Они называют себя иудеями, которые верят в Иисуса. Mutta heillä on hyvin läheinen suhde kristilliseen kirkkoon. Но у них очень близкие отношения с христианской церковью. Ja he vierailee jatkuvasti tuolla Euroopan maissa kertomassa, mitä merkitsee, kun juutalainen löytää Jeesuksen. И они часто по Европе путешествуют и рассказывают о том, что значит для еврея, когда они верят в Иисуса. Eli Jumala käytti Neuvostoliiton ateismia palvelemaan itseään. То есть Бог использовал даже советский атеизм для служения своему делу. Hyvä, hyvä. Menkää vaan sinne Venäjälle. Ладно, ладно, ездите в Россию, Tulkaa vaan ateisteiksi. будьте атеистами. Mä irrotan teidät juutalaisista rabbeista. Я вас таким образом отделю от раввинов подальше, Nämähän oli niitä pahimpia Jeesuksen vastaan. противники Иисуса. Ja sitten kun te olette ateisteja, И когда вы станете атеистами, sitten mä avaan oven ja tuon teidät Israeliin. я открою двери и верну вас обратно в Израиль. Ja kun teillä on vähän yksinäistä, että menette kuuntelemaan sanomaa Messiasta. Поскольку вы там будете в одиночестве, вы пойдете слушать Vau, Мессии. sitten avaat oven minulle. И вы откроете наконец свое сердце для меня. Israelissa järjestetään tämmöisiä isoja kokouksia, niin kuin, jossa kerrotaan Messiasta Jeesuksesta. В Израиле устраивают большие собрания, где рассказывают о Мессии. Ja näin Israelkin on muuttumassa Kuka? kristilliselle kirkolle myönteiseksi. Израиль все больше становится, как бы лучше относится к христианской церкви. Tiedättekö, Jeesus ennusti sen, Вы знаете, что Иисус об этом говорил? että tulee aika, Что Он говорил, что наступит время, jolloin Jumala rupeaa kutsumaan juutalaisia uskoon. Наступит время, когда Бог начнет обращаться к евреям и призывать их прийти в веру. Jeesus puhuu siitä, Иисус говорит, kunnes pakanan ajat täyttyvät. когда время язычников будет закончиться, Ja Jeesus sanoi, kun Jerusalemista tulee kokonaan juutalainen kaupunki. и когда Иерусалим будет полностью еврейским городом, Se merkitsee sitä, että Jumalan pelastussuunnitelmassa alkaa kokonaan uusi vaihe. это значит, что в плане спасения Божьего начнется совершенно новый этап. Kerran Jumala avasi pelastuksen oven pakanoille. Однажды Бог открыл двери спасения для языческих народов. Ja sitten se ovi alkaa vähitellen sulkeutua. Постепенно эта дверь начинает закрываться. Ja Jumala avaa pelastuksen oven И juutalaisille. Он открывает эту дверь спасения для евреев. Tämä on kaikki siis Raamatussa kerrottu. Все это сказано в Библии. Ja Jeesus sanoi, milloin tämä muutos alkaa? И Иисус сказал, когда это произойдет, это изменение. Kun tämä kaupunki otetaan pois pakanoilta ja annetaan juutalaisille. Когда этот город будет отобран у язычников и возвращен евреям. Ja se tapahtui siis 1967. В 1967 году это Ja произошло. sen jälkeen И после этого ensimmäiset Amerikassa olevat juutalaiset kääntyvät Jeesuksen puoleen. первыми обратились к Иисусу евреи, которые жили в Америке.
Ja nyt sekä Amerikassa että Israelissa on kymmeniä tuhansia juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen samalla tavalla kuin me. И сейчас десятки тысяч в Америке, в Израиле, десятки тысяч евреев, которые верят в Иисуса так же, как и мы. Tämäkin on yksi ennustus, joka kirjaimellisesti on toteutunut meidän elässä. Это тоже пророчество, которое буквально исполнилось в наши дни. Hyvä, menemme eteenpäin. Пойдем дальше. Katsotaan, mitä se Paavali sanoo. Посмотрим, что говорил Павел. Uskoko Paavali vanhaan testamenttiin niin kuin Jeesus? Верил ли Павел в Ветхий Завет так же, как Иисус? Kun Paavalia kuulusteltiin, Когда Павла допрашивали, ja häntä pidettiin vähän poikkeuksellisena, он сказал нечто особенное. niin Paavali apostolien teossa sanoi suoraan, В Деяниях апостолов мы видим такие слова. minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna profeetoissa. Я верю во все, что сказано в пророчестве, сказал он. Верую всему, написанному в законе и правах. Minä uskon kaiken. Всему верую. Antako Jumala meille armon, että me voitaisiin sanoa niin kuin Paavali, että okei, minä uskon kaiken. Пусть даст Господь нам милость, Kaiken, mitä on чтобы kirjoitettu. мы могли сказать так же, как Павел, что я верю во все. Ja kun te luette evankeliumeja, Когда вы читаете Евангелие, ja monet tulee Jeesukselta kysymään, että hei Jeesus, mites tämä asia oli ja mitä sinä sanot tästä asiasta? там многие люди подходят к Иисусу и спрашивают, что ты, Иисус, думаешь по этому поводу, как ты по этому поводу Mikä on sinun mielipiteesi? Какое твое мнение? Muistatteko, miten Jeesus vastaa? Вы помните, что Иисус отвечал? Minun mielipiteeni. Mое мнение. Ja mitä on merkitystä? Какое имеет значение мое мнение? Katsokaa, mitä on kirjoitettuna. Смотрите, что написано. Miksi te kysytte, Зачем вы спрашиваете? ettekä lue? И не читаете. Jeesus aina sanoi, että katsokaa, mitä on kirjoitettuna Raamatussa. Иисус всегда говорит, смотрите, что написано в Ja Писании. Jeesus halusi vahvistaa meidän luottamusta ja opetuslaisten luottamusta kirjoitettuun Jumalan sanaan. Он хотел укрепить нашу веру, веру учеников, в написанное Слово Божье. Ja Paavali avoimesti myöntää, että hän seuraa Jeesusta, hän uskoo kaiken. И Павел открыто исповедует, что он верит в Иисуса и что он доверяет всему, что написано в Библии. Eli hän uskoo, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Что написано в законе и в пророках. Ja tämä laki tarkoittaa Mooseksen kirjoja. Закон это имеется в виду книги Моисея. No niin, on olemassa siis erilaisia näkemyksiä siitä, missä mielessä Raamattu voi olla Jumalan sanaa. То есть имеется несколько взглядов разных на то, что значит Слово Божье. Vanha testamentti on siis juutalaisten raamattu. Ветхий Завет является Библией евреев. Se on tietenkin juutalaisten kirjoittama. И, конечно, написано иудеями. Ja sitten tuli Uusi testamentti. Еще есть Новый Завет, Sekin on juutalaisten и он kirjoittama. тоже написан евреями. Ja Uudessa testamentissa, Vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala tulee tekemään vielä toisen liiton kansansa kanssa. Ja tästä toisesta liitosta Uusi testamentti В kertoo. Ветхом Завете сказано о том, что Бог заключит Новый Завет с человечеством. И вот Новый Завет, книга Новый Завет, как раз и говорит об этом Новом Завете. Ja nykykirkoissa on tehty suuri virhe. Современная церковь делает большую ошибку. Kun on ruvettu puhumaan vanhasta ja uudesta testamentista, Когда мы начинаем говорить о Ветхом и Новом Завете, ei ymmärretä, että ne kuuluvat yhteen. часто мы забываем, что они представляют собой единое Niitä ei целое. voi erottaa. Их вообще разделить нельзя. Vanha testamentti sisältää lupauksia. Ветхий Завет содержит в себе обетование, Ja Uusi testamentti osoittaa, että ne toteutuvat. а Новый Завет показывает исполнение обетований. Kymmeniä lupauksia, jotka profeetat satoja vuosia aikaisemmin tekivät. Десятки обетований, которые на протяжении сотен лет делали пророки, говорили о них. Kun sinä alat lukea Matteuksen evankeliumia, Когда вы начнете читать Евангелие от Матфея, sehän on aivan Uuden testamentin alussa. самое начало Нового Завета, Jatkuvasti viitataan vanhaan testamenttiin. там постоянные ссылки на Ветхий Завет. Kymmeniä kertoja viitataan Abrahamiin ja niin edelleen. Десятки раз идут ссылки на Авраама и других. Sä et voi ymmärtää Uutta testamenttia oikein, ellei sä ymmärrä myöskin vanhaa Ты testamenttia. не сможешь понять Новый Завет, если ты не понимаешь Ветхий Завет.
Ja millä erotetaan nämä kirjat? Millä? Me erotamme nämä kirjat. Мы разделяем эти две книги. Ja monta kertaa sanotaan, että meille kristillisille riittää, kun me luemme Uutta testamenttia. Часто христиане говорят, что для нас достаточно, что мы читаем Ei Новый se ole Завет. niin. Me tarvitsemme molemmat. Нет, на самом деле нам нужны оба. Ja tästä yksinkertaisesta syystä, По одной простой причине. että Uudessa testamentissa viitataan 993 kertaa Vanhaan testamenttiin. И по одной простой причине, потому что в Новом Завете существует 993 цитаты из Ветхого Завета. Ja siksi on hienoa, että kirjapainotaito on tehnyt mahdolliseksi, että meillä on koko Raamattu tässä. Поэтому очень здорово, что сейчас у нас печать книг развилась до такой степени, что у нас в одной книге обе. Me voimme katsoa, mitä Vanhassa testamentissa on, kun Uusi testamentti sinne viittaa. Когда мы читаем Новый Завет, мы можем сразу обратиться к Ветхому Завету и понять, о чем идет речь. Eli nämä osat kuuluvat yhteen. Вот эти две части неразрывно связаны. Niitä ei voi erottaa. Их нельзя разделять. Hyvä. Nyt pidetään 10 minuutin tauko ja mun äänessä. Сейчас сделаем перерывчик на 10 минут. Можно я раздам документы? Я попытаюсь на них ответить. Jos ei ole, menemme eteenpäin. Meillä on paljon asioita. Если вопросов нет, дальше, потому что у нас много чего еще есть. Tässä on yksi kysymys. Kun Suomessa olin uskonnon opettaja. Подними руку побольше. Aha. Mulla on kysymys. Все, даже по-русски буду говорить. Вы сказали, что в Библии не написано, что, что христиане теперь, да, как бы на месте иудеев, но у Павла есть место, где сказано, что мы наследники Авраама по вере. Paavali sanoi, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä, me kristityt myös. Sinä sanoit, että kristityllä ei voi korvata juutalaisia. Se juutalaiset on Israelin valittuvansa. Mutta Paavalilla on sanat, että me kristityt uskovaiset, me olemme sellaisia perinteen tämän ikään kuin Jumalan kanssa myös. Hyvä. Tärkeä kysymys. Это очень важный вопрос. Ensinnäkin tämä. Во-первых, Onko Jumala hylännyt juutalaisen? отверг ли Бог евреев? Ja laittanut kristityt heidän paikalleen? И поставил ли он христиан на их место? Ei. Нет. Jumala sanoo sen suoraan Raamatussa. В Библии Бог говорит об этом прямо. Esimerkiksi Jeremian kirja 31. 31 глава Иеремии. Jumala tietää, mitä hänestä tullaan sanomaan. Бог знал, что о нем люди будут говорить. Jeremian 31 Jumala sanoo. И Бог говорит следующим образом. Vasta sen jälkeen, Только после того, jos te muutatte tähtien ja auringon kiertokulun, если вы сможете изменить движение Солнца и звезд, minä luovun juutalaisista. только если вы измените движение звезд Niin kauan, и Солнца, я отвергну евреев. kun aamulla aurinko nousee, Пока Солнце сходит над землей, niin kauan juutalaiset ovat minun kanssani. до тех пор, пока Солнце будет сходить над землей, евреи мой избранный народ. Monissa kristillisissä kirkoissa on opetettu aivan Raamatun vastaisesti. Многие христианские церкви учат совершенно не тому, что написано в Библии. Ja näin varsinkin roomalaiskatolisessa kirkossa. Например, Римско-католическая церковь. Siellähän Paavi sanoi, että minä olen Jeesuksen sijainen. Там Папа Римский говорит, что он наместник Иисуса Христа, он его как представитель. Paavi itse otti sen aseman. Папа Римский сам взял на себя этот самый. Ja roomalaiskatolisissa raamatuissa itse asiassa niin on laitettu niin kuin kirkko niille paikoille, mihin juutalaiset kuuluvat. И в Библии Римско-католической церкви церковь поставлена на то место, на котором должны быть евреи. Ja siellä Luukas 21 Jeesus sanoi, että joo, tulee aika, jolloin vaikka nämä juutalaiset karkotetaan täältä maasta, Jumala tuo heidät takaisin. В Евангелии от Луки 21 глава Иисус говорит о том, что даже после того, как евреев рассеют по миру, Бог вернет их обратно. Muistatteko, И вспомните, что сказал Иисус на кресте. mitä hän rukoili? О чем он молился? Mitä Jeesus rukoili? О чем Иисус молился?
Ja mitä luulette, vastaako Jumala Jeesuksen И rukouksiin? как вы думаете, ответит ли Бог на молитву Иисуса? Jos Jumala ei vastaa Jeesuksen rukouksiin, Если Бог не ответит на молитву ei Иисуса, hän vastaa meidänkään. то Он и нам не ответит. Ristillä Jeesus sanoi, На кресте Он сказал: Isä, Отец, anna heille anteeksi. прости им, He eivät tiedä mitä he tekevät. ибо они не ведают, что tворят. Jeesus rakasti juutalaisia, Иисус любил евреев. koska hän oli juutalainen Он же 100%. сам был евреем на 100%. Mutta miten nämä kristityt tähän tulivat? Каким образом появились христиане здесь? Sekin Paavali selittää aivan yksinkertaisesti. Павел тоже об этом говорит очень просто. Ja roomalaiskirjassa Paavali sanoo, että älkää luukokaan, että Jumala on unohtanut juutalaisia. И в послании к римлянам он говорит о том, что не думайте, что Бог отверг евреев. Jumala on vain hetkeksi antanut heidän paatua. Он просто на какое-то время дал им отпасть. Jumala haluaa kutsua Jumalan valtakuntaa myöskin pakanoihin. Потому что Бог хотел призвать Царство Небесное также Ja sitten язычников. Paavali sanoo, И Павел говорит, siellä luet roomalaiskirja 10 ja 11. Прочитайте 10 глава, 11 стих, послание к римлянам. Aivan suoraan Paavali opettaa, Прямо он говорит там. että kun meistä pakanoista tulee kristittyjä, Когда мы, язычники, обращаемся к Христу, me tehdään niin kuin tuolla puutarhassa. происходит, как вот садовник делает в саду. Tuolta